Badwam wakwa bebiem ne na wasem from Adom TV Badwam dwumade ye esofa ye dro no aya Ahosepe na wo hwanwuma ye de di ekan Kim Paluta ne de na chese ne si enyo me si ma mo reverse why ye ma akwa strong kofa so da ma Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho wunya Nokia Samsung ne iPhones akọ Franco Trading Enterprise smart TVs ni na bi wo ho Franco air conditioner so wahunu won e yuso ne de enwura nkasa madan mu chele fan pa kokopa de SCA ye wo hia na bie mu so pa ye CCTV cameras no bi se be ya bia wonam bia no uhunu wo phone so wo fie wo office ye twa bibia mfonini e de emma Franco Trading Enterprise phones papa fie no ho wadwumaden a wo mu ye no modern bonti ya na bi mu de wo bata wo ye ne ma bi wo internet ne so mesro for Franco Trading Enterprise number e wo internet ne so enkofada won number mienu ni 0246 422338 0246 422338 ada 0555 939311 0555 939311 Franco Trading Enterprise wo numbers and no to performance papa dia wo ma hifie ene ho Ahosepe mu nie na yade ebrew pa na mi busa o say wa dwene ho a adenti na sa anwum we trend sa anwum we trend pa tie sa anwum no me ba sisia in eternity some ba kai sa Adom praise near ma one platform to be na omoko o fa ha na trend o fa ha na trend na fa na trend ne ka team eternity na won ye hwan say one shada anya so mo plan you one more backers Sergio Metal nomne Dina Entry Hamilton like gospel artists now one more back woman or akeka bomu na abeye team eternity na say abura dwene ntiase so adwuma one more ye nti we no kire se ahobrasie ne adwuma den ade ane just wonya atwon ba beye nso a ye mane firi woyam na ye ehia ne ye mo hwe de nyame aye o fa babia no bi ebo ene uko youth just wo mu huri we so de youth staff a wo ye de obeye ga me wan sa sokono a say ye ntimi nko club ntino ye die ni nti ne ye bonu sa de ugina wo na so asaden de hu obi asapa zu se brawe du se club pa no nya nko obeko team eternity semester de wo ye bia no ye ni ye baby opportunity bia obeye bia no you yem se be ya woni ho a mbeka se adewe nka adwa wo ho a adewe nka kwasi wo ho a adewe nka afia wo ho a ote ase ma anya saade no anka kafia wo ho a yemfa sa tag no emfa ema ya Ahosepe ena wo hwe wa Adom TV no eku abanana mo medase se wo so gebre na wo hwe Ahosepe no ena ye uku adanti no e wo se ani agye na yento aso me producer ama Bilonzi yenkwa no sade wa hwehwe no no amfa ma wo pepepe Abilonzi sesa na tie dia ene na ye kone sa ntino me yentie shata na ninum bi me de pa me kanso na me de kai me niema bi nem ne ade a nice song me kai de kensanka me ma director de chomu ma me na shata na e ka sei kire sei ai na ne papa pese okọ peke political party form but yenkotie bat no shata nensema odi today shata wale no ana o say the next 4 years they no are hitting 40 na ni so ade hunu no bota say o do so obeye mampani wow nti say shata wale ye mampani a obatoa ma shata wale say mampani ana ma me phone line see so obi a wani so ade hunu shata de no nti we obatoa ma shata wale yenko straight say shata wale abeye mampani abatoa ma na yemfa dodo okra 0302211701 702703 shata abeye mampani abatoa ma na so ote na asem na wo ka no but bibia also so ye dia also wo bua ho ansa na ye ya ba beboa o ba sa wo te ho abede ya ba beboa o wo tirimema wa MP ye na naji so ote ase aha nti no o papa pese wo ye nti wo so wo hwe a wo betumi aye no de na wo ya ma ye hunu se shata me hwe no a opema mpani adi hunu sa de no woni mo
Yenye first caller wa homa no so shata ya mampani a obeto aba ma no. Afia mbacho 2 p.m. ni o make us free asante mampo. Mo O de omra because shata movement ni de o se wadi call foundation. O be mampani a o se mi anti ni o ba meto ama no. Yo meda se papa panti 2 p.m. dia ono so dia ba no no nti yenhwe shata ya mampani abeto aba ma na another caller so wa homa no so meda fo mi wakọ aba. Oh kafra enti no se shata ya mampani abeto ama na so ba straight to the point na fe ye hunu ni a ye kro eno wo dwam no foforo so so me dafo me wakọ aba odom wakọ aba ye nia asante na for every yan opay make us free kumase yifa abutuoja shata ya mampani a obeto aba ma no na to mene ni pa medical akwa ma no. Oh wow yada se yemfa unsi ya yankota male ni yankwe Faustina so Faustina no pe yamwache mejusu yada se shata ya mampani abeto aba ma no beto ama no sharp yemfa unsi ya yada se nti ene anabe ye last scholar anabe anope shata ya mampani abeto aba ma no bachane me no be mampani papa wow na ye se 100% o me sure ene ya bio yemfo bia biemu wose Sandra woso Sandy yemo akwa abashata ya mampani abeto aba ma no ba so metu amandodo ya ntwa so ene ya shata ju 2 enti kwana ko dream na ko ye ohuye na o fan bait no wo se obeba nso so na ya partner na is my running mate na me to me shata movement running mate shata movement ni dey chale obo ye different you crowd enti no enti shata wale no so ne dia wode aba no na no me nda nkwanhia bi si wo Kumase a country called Ghana Kano Kwajon Kansa Lewin the kan nya nkwanhia wi a kire num ne ade mekra me de me sure say wo kra mpota na etie nye nim so obi akra nwu ne ade but e bi apra bi abam na fe enu a ye nkote a ne say abamu abofra ketua me ba 3 years say no no tene papa enche ka ni mu afiri mu manura na areho e hwansa na Lewin team e de krata aba nti akra ni nie nice boy 3 years okọ e papa nso ya hye ni POP enye easy be men so ne de yese bibi nto be mani ntumi onte ne ho ase se wona ne be ekoto ade aba hwe yesi akra yi fie mi ensa pe no bedi o asase so esa obi na yinti okọ tia wo ha na internet ne so ehwe ne ekro ye hu krata tententen fe na Lewin ne team so e de o statement aba atre de ne emekro ene guha no bebre brofu titiri ti afei what menkan Wixi Empire's management would like to express their gratitude to the public for their overwhelming support following last Saturday's accident involving our Chief Executive Officer, Kwajon Kansa, known in showbiz as Lewin. We would like to express our sincere gratitude to management and medical staff of Komfanoche Teaching Hospital Emergency Unit, who are attending to everyone who was involved in the collision. However, we are deeply saddened by the tragic death of a 3-year-old boy who was involved in the gruesome accident, and we extend our sincere condolences to the bereaved family. As much as we are saddened and traumatized, we find unwarranted allegations of neglect on our part, as speculated by some commentators, very distasteful and disturbing at this troubling time. We want to state categorically that we were unclear about the extent of damage from the accident because our artist, manager, and bouncer suffered life-threatening injuries. We remain resolute that investigations by the police will establish
the facts of matter in due course. But I say, enti eno ano no brofo na doso. Say you free here you ko BBC. So what is BBC for be aka no ho. Mo beti yenka ho. Enti we no ye Wizzy Empire omo brofo a omo de aba no no. Even before omo bedru third paragraph no. Omo appreciate obi a comfort no chefo any management ade a omo aye ne support. To omo wie na omo de abofra ne wuo no so de ebebe kan ho a omo so prano bi wo mu ne ade me nkasa bebre na esa na ye hye abusua no awerho ti eno so eno no rade nchechire abusua no ewe ti accident ni eni o me ka me pa kra ne papa de no ti le wen ka ni esremo mo anyame ato mo nsem minim stardom no se no se na ka ho bio enti wontime nya star obako gentle na wutia so na Ghana kwan ye ko races also unnam krom na ko 80 unnam krom na ko 60 e krom na unim ba bi obi intersection bi obi wura obi nam kwan ho ye sremo betimi aye star pa ba bi decent hewei be mani ni o enye easy seze obi be ma papa bi ogina na so koba na ya hye ni POP ye yi POP a wanyini enti wontimi nkɔ ne te bia dada no mu biem ene kosi sai hwe oba tan chese nipa ye ha me de shoe bi oho no mo de a me sere awrade nkwachiri because of the someone and eba ye nso so quiet enye no apa se beto ho a me na me ka se o do nipa pra na minim se obi afri mu ni aye din yes sramo se nyame shramo a mamo manyame nu no ho so wa shramo bro ho ase no matter what o ka na efe ada ka efe na maye hu ana afina mu prum de sa wo ma mu ntime fa adwen kra mfanya ade yes sramo nyame shramo a mo bra mo ho ase na nhira na nyamo go we ko de test wo na de wu kire esremo ate mebuna aba ni di speed range for no de ajayo aya reho oba wonwini obi a ase nkwanhia ni si a ono ye superhuman bi obetu onka ho ba ya na nkanya yi se ba no nko akra nkanya ya but innocent souls bi o nam ne ba bi tene ka mu okoboko no de abekun o me enye careful ate emra no so nya adwuma se de tie na mama free ho na memra funny face say funny face anya girl o wanya girl yesro ye nua ba foforo waba ye huhu we ya bia esro waba tenase we behwe na ye skate bi no mo ye oboa ko wo funny no wo ye emotional encha na o mabu akomagum you very careful you're very careful the baby oba kokko you're very careful. We say esan ka ye din says pass your baby a kafani sie kakra na monitor things na yesi ana na betumu obi be fe kira ko ye investigation the number 2 osisi a ase ye wo no ogina ho think at least ko wanya no say pass your baby or girlfriend a wo study na funny I don't think senka eso ode ne babontin sisi a mongo ho ye bibia na ye de babontin what you say pass ya ka ye so to obo kakra yeah, because state now woman who any power kwemu obi obedo sister onso yesrew me take opportunity bia me yensem hu no obi be ma odo nsane nam ne ho techere man pro de waye nyine da ho twen tu so pena genuinely nye because of a bia because I na sa question na wo kan ye na no I say movie na moye onye careful o predodo onto mo na ware na nyem penatwen e kwan wa nti no owura mu anu aye steady one ti fani so to obo ase boko na nyame mpegya nya no boko mabie we wa be fine we introduce na kire fine e mabie focus on Orlando no funny land no na ye bibi ameboa na si ye bibia ye kama o invite ye ni abejawo fine
na mu gyan so ya mo frɛ ne ensa megboa mo mamunyai ko untimi metwe mpanifo atitiri mfra ntoma na 3 months 6 months mo agu aware no unim so wa waste your time wa mo yesa no kwan ya fa so de ware ye wu gyan so aye ne sa be frɛfrɛ nyina ne be gresi aware gyaye no mse ye ne sa so be bafo cause ebi mo ye ne o mo pe tia no na ayi billionaire ne baby Nigeria ni ya says what nye Ghana kra like hwan yira yes Mr. Easy Mr. Easy yes ne yire mu ayedu pa se bia wawo wawo ntia e ma de ye wasa waye kase na billionaire ba de se mu ye tia se ama obi at shock bi say I don't know all of a sudden ya say ni